Shalom, para pamiarsa channel Suluh Galang Kangin Sane Kusuma yang titiang. Ngiring iraga sarang sami, ngaturang puji pangastuti ring ayun ide sang aji. Malarapan antuk ide sang putra Yesus Kristus. Kadulurin antuk paswitran ide sang roh suci. Sang kaning sih kadi asih miwah paswecan idane. Iraga preside kacunduk malih ring darmo wecana rahini puniki. Ring galahe sani becik puniki, titiang jagi ngaturang dharma wecana sani mamurde, tedun ngereh, nangiang sani kantun kasepekang dados utama. Dumogi paus sani pacang kapiragiang, preside dados sinar panuntun, ring pantaraning urip iragani sadina dini. Riantukan, mekejang iraga taler na inin ngrasayang genah sani sepi, kaing sapang, wiadin marase nenten wenten sani nyingaki. Ngiring iraga sinamian, ngiringang manah, tur ngaturang pangastawa. Duh ide sang aji sani maraga suci ring swarga, matur suksma antuk sih paswecan palungguh idane, sanitan pegat kaicen ring iraga sadina-dina. Ledangang ide ngicen kalugraan ring galahi puniki, mangde sabde palungguh idani, sani pacang kawedar, praside ngeniang manah titiangi sinamiang. Icenin taler manah titiangi bayu, mangde iraga praside ngerasayang sih tresne palungguh idani, sani tedung nangiang, tur ngicen aji majeng ring sapasire, sani marase kantun tan wenten wewenang ring jagati. Ring parap ide sang putra Yesus Kristus, titiang ngaturang pangastawa puniki. Amin. Sadurung lanturang dharma wacana, ngiring iraga miragiang sabde, sanika medalang saking cakepan suci, kekawin Mazmur kaping 133, pausan kaping 7. Ring pausan punika kabausang, mangde ide sang aji nangiang anak sani niste saking abu, tur nangiang anak sani tiwas saking endut, mangde ipun perside negak sarang paru bangsawan. Paru semeton sarang sami sani tresna sihin titiang. Saking pausan sani wau kawacen, iraga polih ngeresepang, indik ide sang aji nenten jiwantah nyinggakin anak sani mawi bawi. Saki wanten ide taler tedun, ngeraris ngerereh turnang yang anak sani katinggalin, sani kaanggap tan mearti oleh jagati. Ring aab jagate sane mangkin, tan jarang wenten semeton iraga sane marase tan mearga, marase katinggalin, boye je ulian tan wenten kula warga. Saki wanten taler ulian kares resan manah, kai calan pakaryan, sungkan saning lantur, wiadin ulian sikian ipun kasepekang oleh anak sani patut nyayangin. Sujatine, ipun boye jetan mearti ring ayun ide sang aji, malah ide sani pinih dumun ngerereh ipun. Ide sang putra Yesus Kristus, taler nyih nayang tatuladan sani pinih becik ring indik puniki. Ide tedun saking swarga, boye jeng rereh genah sani luwih, saki wanten ide lekad ring kandang beburon, kaduluring antuk kai calan wewenang jagate. Yadiastun asa punika, ide nenten nainin ngaunang anak sani niste, malahan ide setate ngawangun pesawitran ring paru pemungsu, paru wong lare, miwah paru sani kaanggap dosa oleh jagate, mangde ipun perside malih ngerasa yang dewek ipun mau tamu. Punapi antuk iraga sani mangkin dados krama pesamuan Kristen ring Bali. Ngiring iraga nglaksana yang pitutur puniki antuk laksana sani nyata. Ka pertama, ngiring iraga nenten je nyingakin anak saking napi sani wenten ring ipun. Saki wanten nyingakin ipun sakadi ide sang aji nyingakin. Dados anak sani mautama, yadiastun ipun mangkin kantun ring genah sani sepi, wiadin ketinggalin. Kaping kali, nyiring iraga dados sisil ide, sani purun teduh, ngerere, tur ngawangun pesawitran ring semeton sani kesepakan,
sekadi anak lingsir sani padem padidian, alit-alite sani ketinggalin, miwah sapasir sani marase tan wenten genah ring pantaraning jagate. Kaping 3, ngiring irage eling, mungguing sih paswecanan ide sang aji, nenten jema timbang antuk kawentenan iragane ring pantaraning jagate. Sakewanten antuk kayun idane sane setate tedun, nangiang tur ngicen aji majeng ring sapasire, sane rumasuk irage puniki. Pare semeton, dumugi darme wecane puniki, dados panuntun, mangde irage perside dados tangan ide sang aji ring jagate, sane tedun ngerereh, tur nangiang sapasire sane kantun kasepekang, mangde ipun perside malih ngerasayang dewek ipune, kasayangang, tur mautama ring ayun idane. Para semeton sane luwihang titiang, ngiring irage muputang dharma wacana rahina puniki, antuk pangastawe panyinep. Duh ide sang aji, ide sang putra Yesus Kristus, miwah ide sang roh suci, matur suksme antuk sabda tur pituduh sane sampun kicen ring irage ring galahe puniki. Ledangang ide ngiringang para pamiar sesami, mangde tansah eling, mungguing yadiastun ipun marase kasepekang ring pantaraning jagate. Palengguh idani tetap tedun ngerereh turnang yang ipun dadus mautama. Icenin taler karahayuan majeng ring kula warga soang-soang, mangde tansah asah asih, tur purun ngerangkul semeton sane kantun kasepekang. Ledangang taler ide ngicen karahayuan majeng ring jagat Bali sane tresna sihing titiang puniki. Mangde jagate tansah kerte, tentram, rahayu, duh saking sakancan bancana miwah pikobet. Tur mangde daging jagati sami, sahe agama napi wenten. Persida hidup rukun, saling asah asih, tur ngewangun jagat Baline dadus jagat sane santi. Ring parab ide sang putri Yesus Kristus, titiang ngaturang pangastawi puniki. Para pamiarsa sinamian sane kusuma yang titiang, wantah asa punike, sabda sane praside kawidarang, dauh semeng puniki. Dumogi paswecan ide sang aji, sih kapitresnan ide sang putra Yesus Kristus, miwah pasawitran sang roh suci, setate ngemertanin semeton sinareng sami, saking mangkin ngantos selawas-lawas nyani. Amin. Matur suksema, ide sang aji ngicenin kerahayuan pabuat irage sareng sami. Shalom. Semeton pemiarsa channel Suluh Galangkangin. Yening semeton ngerasayang pican ide sang aji, malarapan antuk sabda sane kawedar ring channel puniki, rarisang bagiang ring semeton lianan. Dumogi ipun taler pulih amerte, tur ngerasayang kasukertan saking ide. Suksme.